Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular. Şu 5 kaşka satılat tuğanlar. 8 aylık ekan, hazır dişimizin müçe başın görsötöz. Uzun kaşka. Hazır malumatlar bastırınca haydi. Nurjigitke tayınız boyunca malumat verin. Verin malumatını, ayta verin. Hay, Adenez Rusya'dan gelgen. Aha. Atazı Poltyaş, Enez Arlovski. Poltyaş men Arlov bu. Bu qanday Kırgızstanda tuğulganmı şunda? Sene tuğulgan. 8 aylık bu. 8 aylık yani keç Yaka bastırınca. Kutu kolдар, денсаулықтар жақсы? Kollar taza, densoğluklar жақсы. Hay, kurştay жеңілтай. Құрсағы тампайып тұрады, бойға кетеді де бұл құрсақтар, ә? Жануар. Өңі қандай қазір? Өң көк болады ғой деймін, көк. Темір көк болады дейсіз бе? Көгерет, ә? Көгерет. Қазір күреңге ұқсап тұр ғой. Бір көк жүндер бар екен, ә? Астынан темір көк болып жатыр. 4 бұтақ екен жануардың, ұзын қашқа, 5 қашқа екен. Bastırayınız mı kaşığı görelim bazıka. Görgülü. Kolları жақсы, sanetleri tolu. Hazret Bişkek. Дареги туғандар айта кетсек, Бишкек шары, Ленинский. Тайдың жүрішін көргілі. Bastırınca bir yaka ötörünce. Kutu kolu денсаулығы жақсы екен туғандар. Bunun bazın kaça deyipsin Nurjigitke? Bazı 85 bin yakın. 85 bin. Kem oğlu? Kem bu. Tuğanlar 85 bin kem bazı. 8 aylık ekan, 1 yaşqa to'lali ekan hali. Qovaqlari uzun qaşqa. 4 butaq ekan. Nomerlerini ardayım Xitoyli жазып qoldiramiz. O'sha nomerlerga baylanishga chiqasizlar tuğanlar. Taydın görünüşü болушу ekan. Өзүңөр дагы сынайсыңар, kimге тура келсе номерлерге чаласыңар. 85 000 кем бар. Региондорго за граница доставка бар ал жактары тугандар.